eSitunduhills, Ward 14, Galaxy TV, YouTube channel, iyarokha, ikulethela zonke izindaba nomlando, njengoba kunjalo. Masikhuluma ngeSitunduhills, sikhuluma ngendawo eseduze neDasenhoek and ingaphansi kweDasenhoek. Ngokunjalo uma uqhubeka uya phambili iPaneka. Ngale ngezansi kwePaneka khona indawo ekuthiwa iAuckland. Masinyuka sishona phezulu kunendawo ekuthiwa uDimba. Sithi asithathe leli thuba sizobheka abafowethu abenza umsebenzi omuhle kakhulu emphakathini. Abafowethu njengoba sibabona begqokile, abafowethu abagcina isafety kubantu abavuka ekuseni kumnyama bemsebenzini. So njengamanje leli thimba lilekeleka abantu abawu2, lilekeleka abantu abazogibela itimela uPrasa bese liphinda lizolekeleka abantu abazogibela amatekisi. Basebenza kakhulu ngoba bavuka ekuseni ngo5 bayavolontiya bechitha isikhathi sabo njalo njalo bezoprotector amalungu omphakathi ukuthi ahambe ephephile abuye ephephile. Singakhohlwa ke zimbili izinto abazenzayo. Bagada abantu abazogibela itimela baphinde bazogada abantu abazogibela ama-taxi ku-association wakwaNdengezi. Sithe asithathe leli thuba ke siDasenhoek Galaxy TV sizokhuluma nabo siza ukuthi njengoba bevolontiya nje babecabangeni yini isifiso sabo kulento yabo abayenzayo. Ake sixoxisane nabo ke siza ukuthi bathini. Mfowethu igama nesibongo. Igama uSibongiseni wakwaNdokweni Sibongo. Yes mfowethu sisukunyiswa ukuthi siDasenhoek Galaxy siye sambe sibheke izinto ezenzeka ngaphakathi endaweni. Sibonile nani umsebenzi omuhle kangaka enwenza la endaweni ukuthi abantu bayakhuluma, abantu abawuvala umlomo ukuthi sebehamba bakhululekile la kulayini. Kuze kwathi nithatha lento yokuthi nikwazi ukuzoprotect abantu bekwenze njani? Okusempeleni ukuhlukumezeka kwabantu ebesikubona kwenzeka emphakathini. Kulomphakathi sikuwona esingalali ubugebengu obenzakalayo. So siyintsha yasemphakathini sathi ukuthi sihlangane nabafowethu ukuthi sizame ukuthi silekelele ekakhulukazi emphakathini ngoba amaphoyisa akhona kodwa manje awakwazi ukufinyelela kulezi indawo zethu. Yes. So nje ukona konke esikwenzayo sikwenza ngoba sithi sifuna ukubona umphakathi wethu uphephile. Sithi sifuna ukuthi emphakathini wethu ukuthula kube khona. And okunye okuyinkinga esibhekana nakho siyakwenza konke lokho esikwenzayo kodwa ke sinalento leyo ukuthi sinama challenges asibhekana nawo akukuthi ama challenges anzima ukuthi sigada ngaphandle kweprotection. Sigada umphakathi iprotection esinayo impembe. Sisebenzisa impembe kodwa abantu esisuke sibaqaphile baphatha izikhali. So sekukuningi okwenzakalayo besicela nabafowethu makungaba khona umuntu ongaba usizo kulento esiyenzayo ngoba manje into edala ukuthi ngisho lokho ngoba nabafowethu angifisi ukubabona bephelelwa ithemba ngalento kodwa ithemba lizoze liphele makukuthi abantu bomphakathi abakwazi ukuthi basondelele entweni kanje. Kuyimanje abafowethu bayinikela ngesikhathi sabo bayavuka 3:30 ekuseni bavuka emakhazeni belwela ukuthi abantu bahambe ngokuphepha. Bavukela abantu abasebenzayo bengasebenzi. So siyacela ukuthi kukona bonke osomabhizinisi abakhona nanoma ngabe kuthiwa uluphi uhlanga asikhethile ngoba lento esiyenzayo into ezosiza umphakathi. Nanoma ngathiwa yipi organization eyibonayo le video le besicela ukuthi ingenelele kule video lesi kulesi sigaba esikusona nabafowethu sivumelana nomluphi usizo. Why ngithi sivumelana nanoma uluphi usizo asikhethi bani. Ziningi inkinga esibhekana nazo ekakhulu njengoba sisebenza la kulayini sisebenza sigada ulayini siphinde futhi singenelele nasemgaqweni. Umasipala ke since sikhona awukakasondeleli ukuthi uMetro Rail na uPrasa uTransnet awukakasondeleli kuthina kodwa siyakwazi ukuthi thina sibahlangabeze emsebenzini wabo. La kulo umsebenzi esiwenzayo kunama department ekufuze ngabakhona ayalekelela for ukugada kodwa lo ma department la ku-Africa awekho for kulento esiyenzayo. So siyacela ukuthi kulento lesiyenzayo ingabi umdlalo kwabanye babantu ingabukeka njengomdlalo but kuthini siyivukela ekseni ngo3 asiyiboni umdlalo ngeke size sikwazi ukuthi
sivuke ekuseni sizodlala la so kubona konke esikwenzayo asidlala sizimisele besicela nanoma uluphi uhlobo losizo esingalithola silekeleleke esingakwenza ukushiya inamba yethu inamba esitholakala kuyo ithi 081 383 3479 ithi 081 383 3479 siyafisa ukuthi sisizakale siphindeke futhi sibongwe kwiGalaxy TV ngokuthi yona ikwazile ukusuka ize yona kuthina ngenxa yokubona izinto eyenzakalayo emphakathini ngaphandle kwayo ngabe mhlambe le video esiyenzayo njengamanje ngaba yenzekanga okubonisayo ukuthi na iGalaxy TV iyingxenye yalento ngoba lento uyusiza emphakathini mayusiza emphakathini iGalaxy TV ikwazile ukuthi inayo ihlangane nemanagement yayo ukuthi lento esiyenzayo emphakathini isondelele kuyo siyacela ke njengoba iGalaxy TV seyisondelele kuthina namanye ke inhlanga besicela ukuthi zisondelele kuthina zisilekelele kukona konke esikwenzayo sizimisele ngalento esingakusho nje kuyona ivideo ukuthi ubugebengu angeke size sabuvumela nanoma kuthiwa luphi uhlobo lobugebengu likhona angeke size sikuvumele makumele abantu bayibone le video abayigebengu makumele ukuthi basilimaze basibulala okuhle ukuthi bazobe besibulalela iqiniso ngicela nje noma ngathi uyithola kwayinomba kodwa ke besicela usizo kakhulu nathi kona konke esikwenzayo asizenzeli thina but sibuyisa ithemba emphakathini senzela nentsha esikhulela ngaphansi kwayo ukuthi mayingabe iqala ibona intsha endala iphakama nayo izothi mayikhula ikhule izongena kuyona lento le esiyakhayo ngoba lento njoba siyakhe asiyakhela ukuthi yenzeke emphakathini wethu sifisa ukuyibona yenzeka iSouth Africa yonke ngoba lento yobugebengu ayi-affect umphakathi wethu kuphela i-affecta iSouth Africa yonke and ngokwesibalo ke siyazi ukuthi amaphoyisa awamaninganga besicela ke kakhulu ukuthi nawo amaphoyisa kulento le esiyenzayo ngoba kahle kahle iwusizo nasemaphoyiseni besicela amaphoyisa angayibukela iphansi lento wangenelele kuyona asifisi ukuthi kube khona abantu abazolimala la kulento esiyenzayo ewusizo ilinyazwa ukuthi abantu abakhona abangaba usizo bahlale nosizo lwabo usizo siyaludinga nanoma ingaluphi uhlobo losizo but nje usizo siyaludinga siyabonga kakhulu ngaleli thuba esilitholile mfowethu siyabonga sibonga kakhulu njengoba sikhona la sikhuluma nabafowethu siyacela ke nisondele abasemiyangweni ethize amalungu omphakathi mandlula nje nala kubafowethu njengoba benza isafety yeni be right idlule nishiye phela nokuncane abafowethu bakwazi ukuqhubeka nempilo ngoba njengoba bevuka beza la abasebenzi sonke siyazi eSouth Africa kwi-society ukuthi amathuba emisebenzi awekho so ukuvuka ke ekuseni njengoba kubanda kangaka abantu bedela ubuthongo babo bedela ubusika siyacela namalungu omphakathi angenelele ukudlula nje ushiya u20 ushiya u50 naloko futhi kuzokwenza ukuthi babe nogqozi ngoba benza isafety yakho ukuthi ibe right abafowethu ngithiya ngibavakashele ngikwazi ukuthi ngixoxisane nabo neminyango ke ethize kwi-department kamasipala siyacela makukhona abafowethu abanonembeza baqhamuke bazoba backup abafowethu babanikeze nama-stipend njalo njalo ngokunjalo futhi nakaprasa njengoba bebhizi lo line lo basuke bevikela abantu ngoba unamagwingci nemisaho abantu bahamba kanzima for ukwazi ukuthi bakwazi ukuthi bavikele abantu siyacela ukuthi noprasa futhi usondele futhi kubafowethu njalo njalo tsola ka ke moshweshwe right ke wa hatuma ke motšhabe se ke dulang go sona go tletse bokebeko bo bongata gagolo ke ka re le monana ge mavolontia a ikemisitseng go fedisa botsotsi bo kene monana laleng ka o fela ne re kopa gore le batho ba bang ba na le bogoni gore ba nka re thusa go sene bang re a seetsa ha re etsetse tšhaba sene re leng go sona fela re etsetsa motho e mong le mong mosotho kapo moxhosa kapo mozulu re etsetsa motho e mong le mong ba ntšhabe re phela go sona re futa tse kopaneng tse ngata mona mo re leng teng o tshwaruwa poo re tsoa o seng ka bo pastry le bosibu re a sebetsa re tšhaise ka bo 9 jwale ntho eno e etsa goreng gore
rona re ipone re sena batho ba re tshireleditseng re kopa go le mapolesa lona a re thuse a be le tshireletso go rona jwale ka hono hene ke kopa gore le moreso monana o sa buile o qetile ha ona tse dine ba ke batla go fetisa gore le basotho ba eso ba nang le hona 20 rand ka bona le 50 rand o ntshe gore kgone gore re thabe le go bana ha ba fethu tjeka ba le mona go fela ha ba sebetse ba ikemiseditse go thusa setšhaba se ba ke setšhaba se se tla be se thuswa ke mapolesa ona tsena ha yo mona ga tlo re thusa a be mmole go ene jwale ke lo tshara bana ba banyenyana ka hloka thuso re hloka thuso ha ona mo kante ha re sebetse ka fela re le tjena fela re bone go betere tšhaba sa bo rona re se emele ke qetile mo siyabonga mfowethu siyabonga danki hayi njengoba sibona-ke indawo iyona iDassenhoek la mawuthi uyabheka la mawuqhamuka e21 uqhamukela ngala kunesitolo ekuthiwa kagetho mawuqhubeka ukhuphuka ushona phezulu njengoba ubona imizi imizi yalapha koGalo kondokweni imizi leya ushona phezulu koHadebe ulayini lo abasebenza kuwona abafowethu esicela ukuthi nibone ukuthi ke abantu bahamba engcingweni enjani lapha phambili njengoba ubona naba abafundi bagudla ngawo ulayini emva kwami le ngemuva kunesikole ekuthiwa iDassenhoek High School ingane zonke zihamba kulomsako kuyenzeka mhlawumbe ingane mayihamba la uthola mhlawumbe mayisifika ngakoPower ekhona indawo ekuthiwa iPower estation yala kaBras uthothi mhlawumbe ingane isiphuca iselfoni mhlawumbe uthola ukuthi umuntu uphuma emsebenzini usephuca oplastic njalo njalo since ke abafowethu baphatha noma baqala ukwenza lento abayenzayo kuphelile konke lo sondelani ke ikakhulukazi umphakathi around 21 bafowethu sicela banikeze support abafowethu amakhansela umasipala njalo njalo sicela nisondele uPrasa sibahlangabeza abafowethu siyabonga kakhulu